Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silin sang puya Governor Dr. Hari Babu Kamambati chuan kuthem thiam te tan tranpui tu PM Vishwakarma chu mantang kai ani abe sei ti asoi Environment Forest and Climate Change Minister Pulal Thansang and Union Minister Bhupendra Yadav le midang te komin Aizawl Zoological Park ti changkluna tura ro manate an soi ho Rajya Sabha Deputy Chairman Harivan Suan Kovel Harsana to mek machon konga India chon ma shuai mek ati India chon Bangladesh sarkar lei lok chu namle sakhutlem jok te himna tur the to pamala turin angen Governor Dr. Hari Babu Kamambati chuan kuthem thiam te tan tranpui tu PM Vishwakarma chu mantang kai ani abe sei ti asoi nimena Aizawl sipaila mola PM Vishwakarma exhibition kam trade fair tlona lar sap chuan Akashvani correspondent zona chang he thui soya lar sap chuan PM Vishwakarma scheme chu mithem thiam te puina turani ati a then chu tha tu te tanga kuthem thiam na in tha chong ani thule heng mi anthil siam zau taka zor chuak du mani ke ding du te puina turani ati PM Vishwakarma noi hian kuthem thiam te chu skill training te pe in sumlama po pui ani don ani ati hetiang mi te pui thei dan tur te insil shena poimo tang turin exhibition po hoi hotani thu soin hemi mang hian mi puin engtin nge puina andon thei ba ka engkut them thiam na nge nei tul ti te an tha thei don ani ati to exhibit what are the trades which are eligible to be financed and to be helped under Vishwakarma Yojana. This exhibition is being organized and people can understand which are the trades which can be eligible under PM Vishwakarma Yojana, and those people who are having the skill in their hands, artisans, they can fully utilize this scheme and benefit out of this Vishwakarma Yojana. Lar sap chuan kuthem thiam te chu PM Vishwakarma manga an hlotin the tur chuan bank te nena tho ho thada poimo ti he muna in phoswak te komkolna an har sanilan bera an chei chu a hral cho na tur marketing ba ka bultran na tur sumani ti bank na min an mo an phushi tok lo ti an hril thu soi boka lar sap chuan bank ten PM Vishwakarma kal tlangemo PM Vishwakarma noi pek thei anilo chuan mudra scheme atang po in cheng no som thlenga tran pui thei an ne ti heng tran pui na mang te hian mithem thiam te hian ma ana thei don ani ti bank ten an ron phur pui chuan he scheme noya hian hlotlin na tamtak amu thei don ti soin bank te chumi pui te pui zel turin angen ani The banks are not coming forward to give them the financial assistance. That is the major impression I got from the exhibitors. The bankers can help the beneficiaries either through Vishwakarma Yojana. If the financial assistance is not within the limit of Vishwakarma Yojana, bankers can help all these beneficiaries under Mudra scheme. Mudra scheme can enable the beneficiaries to avail a loan up to 10 lakhs. I think utilizing that particular scheme, these artisans can go ahead, go forward and make their own living on their own. PM Vishwakarma exhibition come trade fair hi voina kharani ang Mizoram Pradesh Congress Committee Senior Vice President Pulanun Moi Chongo Chon ZPM Sarkar chu sum enkol chungchanga an hlo chamle le terati Nimina Congress Party Office Congress Bhavana thu sein Pulanun Moi chuan ZPM Sarkarin anti an soi anti lovang le anti le si chu sum le pai enkol thiam lovang ani ti Village Council Tram an potoi chan nia an soi sum har sana wang anti chu chhonam tling ani lawati Vice Tram hi sarkarin potoi thena nei ma se adu tu apo se ya potoi theni lova achan ne wa mumal tak om turani ati ZPM Minister Panhin tun naya Vice 10 an tho pui thadu lo anti ramle nama sona tan Vice 10 tho pui du lo an nei ngai lova Congress MNF sarkar apo om ngai lova hei thune na mandik lo na man sona dik takani ati ZPM in Saski sumanti rapsan po department suman pek cholo wangani ati sumom sa chu minister te chen na in cheinan te board chairman lotan te tulem lova sum tam tak an central wangani ti soin pulan mo chon central in state tan sum an pek department an pe chok thailova state matching share an pe thailova chu wangin cheng viable season somthum pathum lai anti laps ani ati bok hengba ka hian nipko chungchanga por minister in thilshia chen lo le man lo ani ti he thui soi ho an huam ani chuan ain perenga he thil dik lo athen andulo wang le thil dik highland do wang ani ati bok plon mo chon lengpui airport po air force ko tarhan tumna akal zel ni a hriat thu soya
airport hi ti changtun zela ti len zela ti mason zel turani a chumi tanaro khulna siam theitu le airport in ma son na dal theitu turchu Indian Air Force kutatlanani atibok Environment Forest and Climate Change Minister Pulal Thansang chuan Sarkala Pui Ministry of Environment Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav le Ministry of Environment Forest and Climate Change official dangte komin Aizawl Zoological Park ti changtuna tura ro manate an soi hova Aizawl sahuan ti changtuna tan hian solar power bunne sahuan chunga kumupa te ta nam han theitur e-vehicle da chungchangte Aizawl le che velaram sahliam en kolnatur Rescue and Rehabilitation Center siam chungchangte le champaya Rescue Center second installment chungchangte baka kumsang ni somni pani mulama Central Zoo Authority atanga voin thanga zoo recognition na mulo chungchangte chu minister hian athena Ministry lam atangin atulanga anlo bo chui ngai tur thu don ani Pulthan sang hian Power Grid Corporation of India how to te po komin abial chung Aizawl East 1 constituency Mizoram Cancer Institute chu CSR funding atanga ti changtun dan tur asoi puya proposal te thelu turangin na le athenga anlo bo chui ngai tur thu PGCI nena tangin don ani MNF Senior Vice President Dr. Al Thangna chuan democracy rama sumhar sana chunama mipui thlan ngai VC te Trump po toy sakchu thilza thlak top khokani ati nimena MNF party office Mizo namruna he thui sen Dr. Al Thangna chuan 15 Finance Commission hoya post devolution akiam chhona sat ema wangin sumhar sana omlo theilova he hi amade tanga shiat lok vekani ati a kumtin state poisa mu tur chu kumnga malama shiat lok vekani to a urban local body le rural local body atana sumhu tur shiat lok vek ani wangin VC in Khanma chana LID minister in asoinen chu 9% le ani atibok Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga pun ani Chanchinthar hi All India Radio News Facebook page le AIR News Aizawl YouTube channel baka news on air.gov.in te share thaile ngai thlak theya da ani Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh chuan khovel harsan tomek ma chon konga India chuan ma shoi me kati Nimena Akashvani board sai Dr. Rajendra Prasad Memorial Lecture sani somni pali a hethui sein Harivansh chuan India chu khovel huap intel khom na sangshanga apoimo berte zinga atel to atia Deputy Chairman chuan Dr. Rajendra Prasad an ramma sona tura anatho sangshangte atar langbok ani एविएशन मार्केट में आज 10 वर्ष में यह दोगुना हुआ है ब्लू इकोनॉमी में भारत ने छलांग लगाया है मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन स्किल डेवलपमेंट सब में भारत ने बहुत तेजी से आगे अपने कदम बढ़ाए हैं आज भारत की जीडीपी विकास दर G20 जो दुनिया के देशों में सबसे अधिक है 2024 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि अनुमान करीब 7% सालाना इसलिए भारत आज ग्लोबल लीडर के रूप में देखा और माना जा रहा है Hehuna hian Prasad Bharti Chief Executive Officer Gaurav Dwivedi point Hussein Akashvani chu adin tirachangin ramchhumi puite o berani ati a Chief Dwivedi chuan thu thedana manro dangnena khaikhinin Akashvani chuan ahuam zaw bi khleani atibok स्थापना के दिनों से ही आकाशवाणी देश की आवाज बनी हुई है एक तरफ जहां समाचारों के जरिए हर पीढ़ी को जागरूक बनाया है वहीं अपने सुरुचिपूर्ण कार्यक्रमों के माध्यम से करोड़ों श्रोताओं को लगातार स्वस्थ मनोरंजन भी आकाशवाणी ने दिया है आकाशवाणी भारत का लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का एक अंग है इसलिए दूसरे संचार माध्यमों की तुलना में इसकी जिम्मेदारी और भी कहीं अधिक विस्तृत है Dr. Rajendra Prasad Memorial Lecture chani somni pale hian Akashvani Director General Pragya Paliwal Gorpo atela Dr. Rajendra Prasad Memorial Lecture hi December ni thum jana ti chua ani ang India chon Bangladesh sarkar lai lok chu namle sakhotlem jok te himna tura thei to pa mala turina ngen New Delhi Chanchanthar te komna External Affairs Ministry thu pong tu Radhir Jaiswal chon tuna Bangladesh atil thang me ka India din chula ngai renga ti a Bangladesh sarkar in hengsa khwale nam tlem jok te himna tura amma phurna ahlen ngai turani atia hengsa khotlem jok te chunga tharum thona thleng tam zel chu an ngai mo hle ti asoibok ani India has consistently and strongly raised with the Bangladesh government the threats and targeted attacks on Hindus and other minorities. Our position on the matter is very clear. The interim government must live up to its responsibility of protecting all minorities. We are concerned at the surge of extremist rhetoric, increasing incidents of violence and provocation. South. Chanchinthar serti topnan atang pui Governor Dr. Hari Babu Kamambati chuan kuthem thiam te tan tranpui tu PM Vishwakarma chu Mantangkai ani abei sei ti asoi
Environment, Forest and Climate Change Minister Pulal Thansang and Union Minister Bhupendra Yadav le midang te komin Aizawl Zoological Park ti changtu na torarom hanate ansoi ho. Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh chuan khovel harsana to mek mason konga India chuan ma hruai mek ati. India chuan Bangladesh sarkar le lok chu namle sa khotlem jok te himna tura thei to pamala turin angen. Chu ti chong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani.